Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына ошентип керемет жаздын дагы бир сонун күнүндө кыргыз менен казактын улуу салты кыз узатуу аземин кол чабуулардын коштоосунда ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Эмесе урматтуу айтылгандар бир аз өйдө туралы, кол чабалакты аянтай уралы. Алдыңыздарга кыргыз менен казакта айтылгандай, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегендей, эсен күйөө баланы жеңелердин коштоосунда алдыбызга чакыралы. Ойлонуп айткан күйөөм, оңсолдон келген элим, топурай бербей жөнү жок той боло баргандай жөнүнүп. Көңүлүңдү бурук, көзүңдүн досу туюк, көрбөй калсаң турук. Мына айбектей болгон баякем кадырын журтка жайганы, алатоого эт жийип ала көлдө чык кылып туугандар ак тойун саган карнады. Эм айланайын туугандар, мага карап тургандар, бери көңүл бургандар. Эмесе күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегендей, алдыбызга келген турмуштун улуу жолуна кыз бурактай алтын кыз менен аттанып жаткан эсен күйөө балага бир кол шабалак берели. Эсен күйөө бала кыргыз кайындарына, жалпы меймандарга 3 жолу таазим этип коюңдар. Ача берели. Эми эсен күйөө бала жеңелердин коштоосуна тет-тет тараптан урмак бер. Эми тойдун негизги максаты кол чабуулар менен тосуп алалы. Айбек байке менен Айгүл эженин тапкан кызы, өпөлөп өстүргөн сулуу кызы, кол чабуулардын коштоосунда биздин кыз бурак бир тууганыбызды чакыралы. Жаштар, алдыңар ачык жол болсун, жараткан өзү колдосун. Эмесе кыргыз менен казактын салтында улуу жөрөлгө бар. Эки жашты бүгүнкү бактылуу тою менен Умай энебиз ак батасын берип, жалпы журтка бир тилегин айтып берсин. Элибизге бактык болсун, очогубуздан от кетпесин, кырманыбыздан дан кетпесин. Туу болсун бүгүнкү жакшы тою бар, ишке ашып бардыкмаса тою бар. Эмесе экөөңөрдүн тоюңарды куттуктап келген мына бул казак кыргыз журтуна бир ийгилик кайсы болуп койгон. Эми эсен бараган жакшылык тыңдачы, мына бул кыргыз кайын журтунун абактарын карачы. Алардын да кызыбыз кандай жерге барды деп, кандай жигит алды деп тынбай турат санаасың. Эмесе экөөңөр төөлүккө ынтымактап болгула да, калбай калбай журтка бир ийгилик таазим кылып койгула. Эми кыз бурак бул жакка карап кой. Аман бол, алганын менен тең кар деп бата берет кайната. Ак жолдун башты күчмөсүн деп дуа кылат кайната. Чындандыз чийден тышкары, болбосу сага ызгары. Жанагы кайын эже кайынсиңди кайы, алардын да көңүлүн алалы, алар үчүн бир ийгилик таазим кылып салабай. Жаңа турмуш болмак тургандар жакшы дааны уланат. Келин кезибизден куп келгенсип кубанат. Кары жашып чоңула калгына келин тоюна, орзук чачып башына тыйын чачкан жолуна, орзук чачкан себебин сырын айтып берейин. Быйыл мындай талкыз ыймандуу бол дегеним, тыйын чачкан себебин сырын чечип берейин. Дүнүйөгө кыз бурак кароо болду дегеним, асмандагы жер дагы, мына бул алдындагы эл дагы жакшы болсо деген ылайым эсен менен тең кары. Кайрымдуу бол тарыга, жанымдуу бол жарына, өзүңдүн чекпебей бирдей карап барына. Бүгүн бар башкача берип лактай таптаса, ар биринде дилиңден оргуп чыксын албата. Балдык бош денени бата берсе мына олтурган элеби, чырайланбай туугандар эсен менен кыз бурактын бешик тойуна келели. Айланайын кыз бурак, кайнатаңа тең болгун, кайненеге эң болгун, этегиңден жалгасын, ылайым эгиз бала кармасын. Балпайган баатыр эне бол, балалык үйүң чамдасын. Анда берсе эки жашты бүгүнкү бактылуу күнү, улуу күнү менен коптуктап кол чабуулардагы баш кошкон жаштарды өз колдоруна чакырып берели. Жаштар,
koyduğun kurbanızı çaydan da sunun. Kararızlar, çaylar hazır olmamızdan tatlı olsun. İlk yaştan kutlu toyun, arkama değiştir doğu. Yaşlıma büyüğüne mutlulukla versin, kaçırma olalım. Ezelden Kırgız menen Kazak egizel, Pelegeyi tegizel. Tonoçu olup gelgenge Kazak menen Kırgızdın kılıçı dayar. Konuçu olup gelgenge Kırgız menen Kazak'ın kımızı dayar. Uluğu saltığız, uluğu birimdigіз bundanları ulana versin. Ekelge köpüre olup, ekeldi biriktirip, ekeldi bundanlardağı bir doğanın koşu atkan esen menen kız bıraktı dağır jolu bugünkü baktlığı günü menen mutlulukla kol çağpıyor. Emi jakşılık jarımını isteyimiz. Yaşlarına ak dilek aytıp, yaşlarına patası tersinden dilek menen aldığımızda eki yaşlı östürgen, kanatlığa kalap bakkan, turşuktağa çoğulpay kanatlığa akırmay östürgen, katnağay olan atenlerine çağırıp vereli, emese Kırgızdın uluğu saltı menen kız bırak. Aybek bayke, aygülecini kol çağıp aldığımızda çakırıp vereli. Gelingizler kadar. Hoşman dostu bulut, buna Kırgız bir doğanlarga kulduğun urup, başımızga baş koşul dep süyülüşke ulanıp durgan, kuanıcı ulanıp durgan, esendey oğuldu tapkan kanatına kalkalap bakkan, kutlu toydun han kulası, Mahmut kulanı, Sanşegül kulağının baştoğusuna kol çağıp bozu oladı. Gel berimizden kulağılar. Kim Aybek Bayke, kızdı kırga kondurup atasız, kızdı toğruna kondurup atasız, kızınız bargan жерден bağa айтсын. Oşol bir tuğanlarda oşol kudalarda gülдөткөн bile olsun, türlötkön bile olsun. Kız Burak'ın süyüklü atası katarı, Aktoydun iyisi katarı, Jakşılık eye jütmenen uçuraşıp, jakşı tilek menen bir toydu başlap berеңiz. Kol çağıp koyolu Aybek Bayke'ye. Kız Burak kızımız baktılуу olsun, bargan жерден bak tapsın. Emi urmatlı Mahmut Kuda, Kutlu Kırgız şergesinde, Kırgız bir tuğan ağayınlarga kuş gelipsiz, emese Kırgız bir tuğanlarga Kırgız boğurlarımızda bir kulduğunuz durup, jakşı tilek aytıp, eki jaşkor ak jolga alap beriniz. Kol çağıp koyulan Mahmut Kudaga. Emi buna esendey oldu, körögön ak beşike bölögön. Mahmut'tay Kudanın ak jakasına ağartıp, kızartıp kızdı, ağartı oldu tapkan, jarkıgan sonun peyriminin Kazak tuğuskanlarga jakkan, Sanşegil Kudagı. Kuanıçınız kuanıç kulanıp durat, başınızga baş koşulu odat, algan gelin ak jol toy olsun, Kudagı katarı, apa katarı, jakşı sizden bolsun. Eki jaşlık jolu dayım çarık olsun, esem menen kız bırak üylöngönden keyin taможнялар açık olsun. Ol çağıp vereli. Ana nebe, ana Aybek'te Baykem'din örgü çıksa ögü, ıldı düşse çölögü. Buna kız Burak'ta gerilgen kızdı 9 ay götürüp çarık dünyaya alıp gelgen bizi tatnakay olgan Aygül ejekeriz turat. Emi içiniz biraz açışıp adat boş gerek. Albette kız beriştili olmay emez. Emi jakşı tilek aytalım, jakşı terseni tileyli. Kızınız bargan жерден bağa aytsın. Bayağı uluğu Kırgız aytkanday, uğumuz uçtuğu olsun. Esen güye olamız güçlüğü olsun. Geregeniz keptüğü olsun. Kız Burak kızınız bardık nersege yeptüğü olsun. En negizgisi Aygül eje özünüzde estüğü olsun. Buna uşul dastorkondu çaynatıp, ısık çayın kaynatıp, barınızlarda bugünküdöy çarkıratıp kız uzatı azemine çakırgan kutlu üy bilenin kocoy kese, üydün oçoğun öçürüp berekesini aşırıp atkan, ırız kızın toldurup atkan Aygül Kudagı'ya bir kol şabalak verele dıgandırgana. Gelin. Jakşılıkta bir jürgen sırdaşkan Kuda olgula, daima sıylaşkan Kuda olgula, janagı çırdaşıp sındaşkan degen baleyden alыс bolsoңor, eki bola baktılуу jaşayt, sizler ısıqsıq çay içesizler. Emi köngülüңөр dayım çay bolsun, içkeniңер ысык çay bolsun. Dilegeyger tegiz bolsun, el jurttun batası menen kız Burak aman esen töröp berse, oşol nevereler egis bolsun. Buna oşol taatın bari, oşol sıydın bari canlı mehmanlar sizler üçün. Ol cevap verelim. Aygül Ordu restoranının adına. Aygül Ordu ikinci tamaklık verelim.
tilekmenen hayır jolu şadrada kol çağıp koyuңuzlar mineke. Ebe esepmenen kızgırak harbette bizden Kırgızdın ülkön ırçılары, katnakay ırçılar gelip kutlukta otan, ebese karısı menen yaşına barlığı da ırları menen jakkan, ırdüğün üstü özünün ordun tapkan, yaşlarının züybençülüğü, kol çağılar menen aldığınızlarda onlar kutluktaydı. Kol çağılar menen çülüklü oldu. Çıldıra! Avtobüsün içinde ayıcık gülber çiğnep suratı ayıcık gülberin ortana hayat beni yurduna uğradı ayıcık gülberin ortana hayat beni yurduna uğradı ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ayna biliriz ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ağlamayıcık apara geldi ece üstü çavrakma bunu urmada albayımız dördüz kaldık başlayız sana ki avtobüsün içinde ayıcık gülber çiğnep suratı ayıcık gülberin ortana hayran etti güllerine suratı ayıcık gülberin ortana hayran etti güllerine suratı ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık hayran bileyliz hayran bileyliz çok bileyliz ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ağlamayıcık apara geldi çavrak bat kulağısına iyilik olsun bir özün almaya olsun veririz evi buna finalga jakına baratabız ay ayıcık ay ayıcık ana ayıcık bilecik bile bayange bilecik ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ağlamayıcık apara geldi burayı gemle yetişmeyende alçağı vereli doktorluğun kulağı Kazakistan'dan gelgen kulağıyla kolçağı vereli Rahman emin akırda keçücü uçur kim alt etse televizor boşanıqı çürüklü oldu şanlı videosu koyasın ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık avtobüsün içinde ayıcık gülber çiğnep suratı ayıcık gülberin ortana hayran etti güllerine suratı ayıcık gülberin ortana hayran etti güllerine suratı ay ayıcık ay ayıcık oy oy bayange oy ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık oy ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ay ayıcık ağlamayıcık Evet olgan ayıca bizden Kırgız Çerkez'de geremetli üyeli üstü meyman gelip adan andıktan buna olu sizge veririz. Alemi televizor durmatmaydı öz kolumuz menen kulağınızga tapşırınız. Aygeniz kutlu olsun. Kol çağı koyalımı da on bolumuz, var bolumuz. Çok rahmat. Kol çağı koyalımı. Kutlu olsun, kutlu olsun. Emi kuda, oy kuda. Tam hoş dedim ben korkuduz. Odur degen turmuşa
деген ушундай экен, кыз киши башка бирөөнүн үлөсү экен. Эми Кудай буйруса, кыргызда айтылгандай, Кудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө. Кызыңыздар барган жерде бактылуу болсун, ошол жерде гүлдөткөн, ошол жерде түрлөткөн мыкты күлөө берсин. Эмесе жалпы журтка, Куда сүйүк меймандарга өзүңүздөрдүн ыраазычылык сөзүңүздөрдү айтып, жылуу каалооңуздарды арнап бериңиздер. Анан эми ушул бактылуу үй бүлөдө өзүнүн ордун таап, катнагай уул кыздарды төрөп берген, Айбекти агабызды ар дайым ар тараптан колдоп келген, катнагай болгон Айгүл жеңебизге болчабалы. Анан эми Кыргызда, Казакта бир улуу сөз бар: кыз бурак эсен жакшыла угуп алгыла. Өткөн ишке кушман жок, өлүмдөн кыйын душман жок. Кыз бурак атаңдан өткөн Кудай жок, апаңдан өткөн умай жок. Мына ушул кишилерди сыйлагыла, ушул кишилерди дайыма урматтагыла, ушул кишилерди сыйласаңар силер кем болбойсуңар, бардык нерсеге тең болосуңар. Эмесе Айгүл жеңе дагы бир жолу ушул улуу жакшылыгыңыз, ушундай жаштакай тоюңуз куттуу болсун, жалпы журтуңузга, элиңизге тилек айтып, ыраазычылыгыңызды апа катары, кудагый катары билдире бериңиздер. Рахмат Айгүл жеңеме, сөздің аяғында құт болсын жақсы тойыңыз, ишкаша берсін ойыңыз, өсө берсін бойыңыз. Анан Айбек Байкемді құшақтап тұрып бір жолы өп қойыңыз. Қача берілген Айгүл жеңе, Байкем күтіп алды. Жақшылық сіздердегі, той сіздердегі, ап бара келді дейді. Анан еме жаңғыр менен жерге көрткен елбіз, қазақ менен қырғыз. Бата менен елге көрткен елбіз. Қырғыз менен қазақтың түгенген сайынды төгені, күчөгөн сайын күчөгені мұна ушул улуу батаның қасиеті. Эмесе улуу жолға, улуу сапарға бүгүндөн баштап кол кармашып аттанып жаткан 2 жашка бата берели, жалпы журт алақан жайып бериңиздер. Bunlar çaylap dursun. Kuday bak versin, bak versin. Kuday ırız versin, duruz versin. Aylamayın desen, erkek ballarına layık çeçemin olsun. Kız Burakkay, törölgön kızların neçemin olsun. Kuday bire versin, kovalatıp gire versin. Allah Teala bire versin, aylatıp bire versin. Yaratkan bire versin, çağdırıp gire versin. Tegri bire versin, tegretip gire versin. Kıdır olsun yoldaşım, kıyıkın başka olmasın. Kıyıkın, cürtün batasın. Amin! Kuday olmasın. Emese tulanlar, yaşlar, ulu sabargattan da akjol olsun, joldoşudur, joldoşu daima kıdır olsun. Emese katnagay olan Urmat Akem'nin adından çalpı meymanlarga bir jakşı muzikalı çılarma, İsfana!